So hey guys, welcome back to my new video. Dan ini video lebih manai. Sini para bahay ke pulat ongka. Watui marke ro waka. Dumbun ni kasaget bupyongai nangka. Ini bagui joto jaga wano tui pulat ongka. Baksa jaga ke makar peka nok yakarui. Sini yang ke emo hai rongang update rongane naik ka video nadi iro klik kaisa tongmane tuisani tui plat ongoi sejaglia soman ban bai thangka kaisa side tui tabukhe tui bandal bazar sopaijak yang sukang mangso dugan tongai pasinadi pulat ongka tui ordek nadi yang lompai ke lompa mahai tongo oke matiwa ke juko berai layu sini paramo marke watiwa ke ba bahayong kananya ni ditono sok tongo mahai yang nogrok lompai ne makar taika tabuk pangano naikon tabuk pang tongo ayang ke paksa naitong mo amah ke nok ni borok makar taika yang ke tuisane tui ulta kasai tong kanai di tui chole nai paising ke thanglia ulta sikasasi yang view sungai tui tong nai di main road tabuk song ono side thang tong narok nai tong ni manai joto yang mai bor pajak sejak lia nai di buni para thang jangai ora saka tui lai tong rasta nok jagia nai di tabuk thang tong tui lom paisa watui tebu bai kesi tong aste tebu bang fai tong nai tong ita yang nadi ayang karni borok yang tong ha so guys tabu kita isi side ang thang tong an loge to tong borok serai rok borok na malaika genai tong di payasak yang leg baijak 2-3 dah kenanya paimanita borok di no serai rok diba paimani yang pura plat ongjak guys irona di borok marke bangka ayang sakan 2 leg bai paine iro tui hapa kono ibo bai thangka direct entry ne di nainai onek borok wang iro abo romlai tongo moi rong nai tong আমি যে বাইক বলে iro rasta tui full laijak sanjao ta phongo ke kisa komni ui arok romlai tong nai di asak laijak onek phal kaironi yang kenai di busuk biu nai thui tong iro romlai tong প্রফেশনাল ইউটিউবার না সবাই nai nei robo asukno bango ai tong te busi imo hingke tui bandal bazar ni kalibar nadi ora lomoi thangka tabuk song tebu ono side thangtong narok nogoi mannai yang full ordek ni thangka main road ni full imo hingke nok lomkhana di flat pokri kaisa tong pokri bu lomoi ni thangka taman thangkaijak bak saman paika so guys tabuke ang taisa side thangtong dol malai ke bas rai rok ana logoi sen thang sinai hoi thamani logoi manai narok paya sangnai tongi yang rasta tui rok lai tong kai hoi ba nanyam chogoi thanglai mani ayang lai ni mani lase lai maria bike bai
Tabuk ke sopai ke finally norok yang nai di view ane vlogo. Tui pura flat ongjak. Yang ke tuisa khandol road ayang thangjai tuisa khandol. Flat ongni thamalia song. Bike bai failai mani take phiok lai sinai. Tabuk isa akhori nai enjoy nagana. Tui nai ke seleng masing jak. Haibano kisa akhori nai kha yang kha to sigin ba. Bike bai failai mani bike ma phiok sinai. Tai thamaya ayang bui nai mani. Shorts video khai ho. Yang watui wawai tong tebu. Take thangsi nai. So hey guys, tau ke evening ongkha. Bui arok lombai mani nainai yang okoi pai ka. Tui bu komai khai ke ba. Yang arom nani bangi jalok sung tongo. O ayang ke romoi si tong kha. Bukan kayak itu sebagai tanggung jawab sih. O nog lom mani type ke lom mani a okoi pai kem tui. A onek man ka borok. Nari kisa komai kha tui phung ni sile. Iro a nai le tong rom mani. No larok mano tai onek a kotor mano iro. So guys, tabu ke sung tuik sa handol pasing tuik sini para guri nai. Nai bahai angka kondisi yang situation lo. Iro legrok baik karena di tui apa. So guys, tabu ke morning anu hai. Next morning go lam sukang nong logo yang nai di pura kake bahai. Olo moi nai ase bat dong suras tong. Onek tui light tong kha. Photo mai bo. Ken rok bai next vlog mal nai nai. Bye.